Rizky Layu, Bos Bukur, Mama Arya Mimi Rita, Bos Bukur, yuk siswe lagu ayu kanggo karyawan Bukur ini. Spesial maning kanggo Bos Bukur, Mimi Rita, Mama Arya. Singwe SN Bong Asmani yuk. Bos Bukur, Bos Bukur, Bos Bukur, ayo dudang-udang ayo Bos Bukur, terus Bos Bukur. Spesial maning kanggo Bos Bukur, Mama Rita, Mimi Arya. Ayo, beker, 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 beker. Bos Bukur. Senajan sampean nyumbang ngapung sikil, ati wis terkunci. Bos Bukur maning yuk, Mama Rita. Lanang pirang-pirang munggah teng urang-urang, pengen laki maning si eman lan sayang. Ora sudi balen karo sampeyan. Bonggan sapa ayo masih kayaknya sudah kepatin cinta. Mama Jendra, Mimi Jendra, ayah Mama Mimi Irno, Mama Gua Jirudin, Ibu Gua Esi, ayah Regina, Ibu Regina, ayah Fatia, Ibu Fatia, Sarangan Sani. Blenak mangan, blenak turun kepatin cinta. Lambe pisang
buah. Masih kayaknya Mimi Irno, Mama Zendra, Mimi Zendra. Kayaknya Mama gua Jerudi di buku Esi, Ayah Regina, Ibu Regina, Ayah Padia, Ibu Padia barengan Zani, sehingga kepatil cinta Mama Zendra. Sekali lagi masih disambung Mama Irno, buat beli kepatilku mah. Kayaknya Mama Irno, Mimi Irno, masih kayaknya Ayah Regina, Ibu Regina, Ayah Padia, Ibu Padia Ansani, Ayah Mama gua Jirudi di buku Esi, besar lagi Mama Jendra, kuatnya kuat biadus. Kanggo Paupi sing duwe kantor pos kota Cirebon. Iki boy maning Mas Kodong atau grup grup Mas Jaja sing duwe bos baso depan polsek. Karisan jam tengah bengi-bengi bulan newati bokat anak sing beban si bosoet Kliwon Karangreja Kang Pedros bososis sing gesik dewe on tegancang lamon jagate beteng sebatakan tangan digeleng anteng durung kawin bokat dodole geseng. Ayo Mas Nabeng Bapak Rizky dewek bos Tayu masih kampung Kang Pedros bos sosis saking gesik dewek bos bandar bos mebel sing pasar Selangsang. Ayo bos bandar tiga boy amalam Bapak Rian anggo Bapak Tati sing bendungan Jatissawi Mama Jihan bos Tayu anggo Ibu Hera bos Jambu Alas Ang Bayi dalan-dalan Ang Bayi bareng awawan sing gue banyu biru anggo Mama Agus sing seberang kidul sareng Mama Desi ku belak sing enak ning
kasih bos ikan basah karang sambung. Masih kanggo Kang Swedi Mimi Warsila bos minyak kecitran lor. Abah Haji Tarli enakane bos Ecol kecitran lor romani. Kanggo Kang Mandor Ahmad Mimi Teresi sing Suranagala Ang Freddy sing gue Pus Kanada. Buku banget sing enak ning arahan lamun pengen anget Mas Ondong pada kawinan. Pak Opi, oh Pak Opi biasanya sing lagi anget-anget baik. Ulane demen Mas Tanto tak pungkiri, tapi wong wadon ora pantes dingin. Ula datang pengen bisa dikawin, lamun sun diisin bagi ngomong si dingin. Ayo masih ke Bapak Peru di Karno. Tari saja Mas Yusuf aja bengi-bengi. Ulane watir bokat ana si ngintil Mimi Wenci. Ula wedi bokat digrebek ansi. Bapak cucu Nengsi bos waduh suran hidup. Bapak tati si dia belum jati sawi. Otote kenceng lamun jaga beteng. Sebab kakang Mas Kadek tangan digelem anteng ang maman. Durung ngawi Kang Sariman dodole geseng. Matur kesuwun Mas Leo Kang Sariman Mas Dani. Nih, mangan dang nih. Mangan. Pen mangan yang mana ngemet ning pawon. Buka ah, mangan manung lawi gesek. Mangan manung lawi grejek. Bosen gak ah? Mengeran, dan disirap pengen apa? Sop tani, sate kikil ta, das kombiang ta. Enak buat apa nih? Dan disirap pengen mangan pera-pera nok. Ayo, ning Bature Mimi, ning Sri Apista, arane sop linglung. Ngendi kuno nih? Parek ning depan Kecamatan Susukan sing Tegal Kupuk parek nok. Ayo kami ahli mangan nih. Lemon. Rasane sedep ora kejagan, bumbune mantep gawe kedanan. Sop dengkil sop iga kabeh pada suka. Tobat enake sate kikile, aduh bukete soto dengkile. Ning warung sop linglung kabeh padang rubung. Bakale kedubung sing kuncung tumakaning gelung, kabeh pada seneng ning warung sop linglung. Gombyang endas iwak manyung ning sop linglung, linglung linglung linglung. Enake sate kikile, aduh bukete soto dengkile.
ning warung sop linglung kabeh padang rubung. Bakale kedubung sing kuncung tumakaning gelung kabeh pada seneng ing warung sop linglung gombyang endas iwak manyung ning sop linglung 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 rasane sedep ora kejagan bumbune mantep gawe kedanan sop dengkil sop iga kabeh pada suka. Tobat enake sate kikile aduh bukete soto dengkile ning warung sop linglung kabeh padang